وكريم يا الله عز وجل عن القرآن دلا من خبري وباغستين من كي سورة حج وكريم دوي ويذكر اسم الله في أيام معلومات سوكو prevodi značini hem tu men pominen hem tu men andinen Allahe ko odredi medine hem tu men pominen Allahe ko odredi medine akava lafi ejamin ma'lumat odredime dive u stvari značini ili odnosini pe ko anglune deždive taro maseko Zulhidže ano kova amen trenutno nalazinaja amen maseko kole se o Allahi azza wa jelle dingja sovli lesere anglune trećina vakerindoj wal fajr dawa sovli ko sabahi pa nastavino Allahi walayalin ashr hem dawa sovli ko deš rakat wal fajr dawa sovli ko sabahi Kerkera pelafi tawakaya sovli dawa sovli ko sabahi o islamska alimija isilen različito mišljenja je kolendar vakerena kaja kavaya sovli odnosini pe mislini pe ko sabahi ko divetaru bayrami duita vakerena kaj tano akava sabahi mislini pe ko fajr ko sabah namazi dok angune mislinena ili ko mišljenje itane deka kja sovli ka Allahi vakeri wal fajr odnosini pe ki zora ili ko sabahi ko dive bayrameso dok ja vera misinena e vakerena na akaya kava sabahi kola ya Allahi dela sovli odnosini pe ko fajr ko sabah namaz pa nastavino Allahi vakeri walayalin ashr hem dava sovli ko deš rakja akala deš rakja ko baro dilimi ko baro ko tortaro islamska alimija tane u stvari akalan gune deš rakja ili divetaro maseko Zulhidže ano kova amen već kuvjam pa kaja i tan jektaro lakere vrednostija so o Allahi azza wa jelle dela sovli lencar o Allahi azza wa jelle kedane sova dela sovel kedane sova dela sovel anane te del sovel ne sova ja osim so nešto tano baro hem so nešto te pena vredinela donese pena prvo fajda so se kera lafitaro maseko Zulhidže i tano dova so Allahi upravo angune deše divencar lencar dela sovel a Allahi na dela sovel ni sovaja osim odova so nešto vredini hem so i tano nešto te pena kibari deređa dujto fajda ili korist so se akava masek tano bitno hem vredno tano dova so o Allahi kergja najšukar divete oven baša kala dež dive ko celo berš pa kalaj tane dive dež dive anglalo bayrami tane najšukar dive ko celo berš pa čak tane pošukare hem taro palune dež dive ko masek Ramadan pazine anglune dež dive prva dež dive taro maseko Zulhidže tane pošukar hem povredna taro palune dež dive taro masek Ramadan dok o palune dež rakja taro maseko Ramadan tane povredna taro anglune dež rakja taro maseko Zulhidže pa kad te varan te razuminajem te svatina ko bori bitna hem vredna akala diveko akala maseko ano ko amen kuvjam znači ako i tane povredna dive taro palune dež divean do Ramazan onda varan te svatine ki sami tane deređa keri ba ibadeti
cu akala dive. Cu akala dive so se itane posebna, hem so se penaka itane povredna, hem najvredna ko celo berštano baš odova, so ano lende arakjola jek posebno dive. A odvajtano so dive taro so jevmul arefa, dive taro arefati, dive ke da ohađije ke denape, ko dive ke da Allahi oprostini, ko dive ke da Allahi tarjago slobodini. Tole se itane akala dive bud bitna. Pa kad ne bi oven javera dive, kad bi arakjola ko akala zul hidže, samo dive taro arefati od ova bi ovela dovoljno. Isto iar taro vrednost akale de šeti vengo i tano dova, so kilende arakjola angluno dive taro bajrami. Au angluno ili prvo dive taro bajrami, ko but alimija i tano u stvari najvredno dive ko berš. Sar dokazi bašjakava u alimijava kerena, hadisi ko to pejgamberi alihi salatu wasalam kava keri, najveličanstveno dive i tano dive taro bajrami, mislim pe ko prvo dive. Pa taro vrednosti akale divengo i tano hemodova, so ko akala deš dive, taro mase ko zul hidže, arakjona pe ili sastajnena pe o ibadetija, kola narakena pe na sastajnena pe koja vera masekija. Pazi šuka. Ko akala dive i situ gotovo sa o ibadetija, kola naštija rakelen koja vera masekija osim ko akala dive. Pa ko akala dive isijamen namazi, isijamen posti, isijamen sadaka, isijamen hađi, isijamen činiba kurbani, hem pa nabutja vera buča. So akala zajedno ibadetija naštija rake koja vera masekija tarakjom pe koji sto vakti. Našti astarelen koja vera masekija. So se o hađi tamo odredimo koje kvakti. A baš tane akala dive ano kola rakju pe hađi. Akala itane dive ko to manuš kaldini, ko te kurbani činela, ko te postini, ko te sadaka. Znači sa ibadetija, a rakju na baš ko akala dive, keda koja vera masekija ili ja vera dive naštita rakelen. Pa kalajtano jektaro sebe plukija ili jektaro plusija sosa kala deš dive ovena najvredna dive ko celo berš. Pa vakeri o Resuli alaihi salatu wassalam. Na nepovredno delu, na nepovredno ameli ko Allahi ko ašaj o insani te kerel, taro akala ko ašaj te kerel ko akala dive. Šun šukar. Na nepovredno delo buti ameli sevapi sargoteva. Na nepovredno ko Allahi. Ko akala dive te kere, ko ašaj te kere. Znači na nepovredno. Ko akalan gune deš dive, ko mase ko zul hidže. Pa ashabija pučne pejgambere. Ja Resulallah, pa zarem ni borba ko Allah je soro drumo, ki smisla na vredini kod ja deređa, na nepovredno, perino pejgambera i selam tla, nije borba ko Allah je soro drumo. Osim o manuš te iklol, te marelpe, peja, to jest penevseja, pire trupoja, pire teloja, pire maleja, pire barvalipa, hem ta rodova te ne irinel pe napala ništa. Osim tega, pa pazi na kate pena, o šukar amelija, o šukar delija, kola i kerde, ko akala deš dive, ta nepovredna, hem nakhavena saja vera delija, osim ko akala slučaj ko pejgamberi alaihi salama kerga. Osim o manušti i klol te marelpe ko devleso drumo, pe trupeja, pire barvalipa, hem ta rodoati na irinel napala ništa. A saja ver butja, kola kačerelo manuško akala, anguneš deš dive ko akala maseko, ta nepovredna hem sana kavena. Ko bori bitno, subhanallah, doko manuša di kindoj,
kaj preteringe ko haram je. Nikad poput haramina sine nego li ko akala deždive, subhanallah. Unša preteringela ko pire bijava, ko pire muzike, ko pire alkoholija, hem sa kava harami su najgore ko life džala. Umesto manušat di kelen te zaptinem, ja kanaja nikad, najmangledive, najšužedive, ko celo beš, ko ibadeti te oven, Allah ko pire haramija preteringe. Pa sara vela menge ko hadisi taro Ibn Umar radijallahu ta'ala anhuma, kao pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam kerja, na ne pošukar dive, tano dive, ano kolaj tano o ameli kerde baša kala dive. Znači na ne dive, ano kola šajte kere da ih buti, a to ven pomangle Allah se, tano kala dive, ano kola amen trenutno nalazi na amen. Pa kala keri Ibn Umar radijallahu ta'ala anhuma, فأكثروا فيهن من التهليل وتكبير وتحميد. Apna zor yar keren tumare lafia wa kerindoi la ilaha illa Allah, Allahu ekber, elhamdulillah. Kala divej tano praksa tarangune generacije taro peygamberi aleyhisselam suneti da o manušte zor yar keri so poput keriba lafi akla trimbuča. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Klajtane lafi akola be manuša kala dire, balani te zoryar keri em so pobuter lente izgovorin. O Ebu Hureyre radijallahu ta'ala taj o Ibn Umar radijallahu ta'ala anhuma bijan sine ko pazari ko akalan gune dež divetaro mase ko zul hidje hem ko glaso zonea bi u kujneno tekbirija ne bili o manuša te šunen pa je mula panilen de te počminen te u kujnen kvasi agar sine ola svatinge a kava starvalani te keren ola svatinge o vredno staro akla dež dive ko mase ko zul hidje. Pa Umeri radijallahu ta'ala an, palo so sine kergea umra. Gelo ki mina ko akla dež dive taro mase ko zul hidje. Gelo ki mina ko šatori beštija hem lelata ašđari te počminen obre dia taro hađ. Pa bešindoj dok beštija ليلات كيرل تكبير الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. أبغى صار ما جاوز ديال بيرو بلاسو pasar ko bi godna kel avrial pa bi šunel pa bi počmini paloleste isto dova te kjerel. A kana valani tove pozoralo nego li ko Ramazan. So se pena. Su sa kajajtani bitka kana po opasno talo Ramazan. Su se ko Ramazani neli sine pane penajo šeitanja. Pasjanne dušmani korkorituke, tiro nefsi. Hem boringjan tut samo tire nefsea. Ama kanaj si tut duj neprijatelja, duj dušmanja. Pravda o šeitanja, hem plus tu korkorituke tiro nefsi. Eze pena kanava im to je pozoralo, nego li ko Ramazan. Kaja prilika avela hem džala, avela hem nakela, ali upući bej, da li tu više kad doresela. Dole se mamuk te džal iskoristi. Nakavku ibadeti so poput zikri ker. Se ajeti koja pominjam neki početka, pominen andinen e Allahe ko odredi medive. Pa eke klajtan odlo odredi medive, taro kola Allah fikeraja. Pa sađi ko bajrami mačoven, te pominenole, zikriole te keren, hamdi, šukuri, so pobuter tekbiri. Isto ja posebno je tane dive, anglala mende baši dejba sadak. Posebno je tane dive baši održiba, spojiba, familijarne veze maškara mende.
posebno i tane dive che riba šukaripe, posebno i tane dive che domanušu alani uporno te ovel, te durjari ta rušeri, a tu putini ko hajeri. Hem butja vera delja amelija. So se od delja amelija, ker de ko akala deš dive, tane najmangle ko Allahi azza wa jel ta rocelo berši. Isto ja ma propustinen posebno prilika temuken atena postinen od devetaro jeumul Arafa. Od devetaro Arefati kova perela četvrtak inša Allah. Postinen e nagrada i tani bari sarvakero pejgamber alaihissalam ko kana kavio doa dive ko postimba nagrada i siretaro Allah iso. Ko si ba haramija berš dive anglav hem berš dive palav so insani ka kerel ya Rab. Ogromno nagrada. Jek dive postinea o Allahi duj berš haramija ko sela. Berš dive anglav so kergan hem berš dive palav so ka kere. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.